Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Syedalun Man Bandung. Jadi bunuh abusi silap bak pegah haba. Abusi bunuh salah bak pegah haba. Yang perkara lunken ke awak weha. Yang masalah ji yang setuju di kandang kon di sawang bunuh salah abusi pegah haba. Jadi abusi lakem kepada Syedalun Man Bandung yang ke perkara kejadian di kandang yang dipajuh Inong Aceh le awak Portugal. Jadi bunuh watelun pegak video phone, jadi salah lun pegah. Yang lun fikir di sawang, ternyata di kandang di sini. Yang perkara yang dirop le awak weha, yang dirop urang Portugal yang dimezina ngon bangsa Aceh di kandang pakon hanaso tangani sapu. Hoka weha. Pakon kelepas tangan awak kah weha? Jadi pakiran kepegat syariat Islam di Aceh menyolagenya hanya berlaku ke fakir miskin. Jadi pakon WH melepaskan tangan atih awak Portugal yang kalih dimezina di kandang. Yang ban kejadian barosa. Pakon kelepas tangan, pakon karop hana kasebat. Pakon hana sawa cok tindakan atih awak Portugal yang diperkosa, yang dipajuh Inong di kandang. Menansit kepada gesi. Gesi yang na digampung ane Inong jandanya yang dipajuh le Portugal. Pegsinya kalau duk rapat. Kalau duk runding ngon awak weha. Kalau duk runding. Ya, kalau duk runding, kalau duk rapat, kalau pajuh peng ba awak weha. Ya kan? Kalau kepegat rapat kah pak gesi yang na di kandang. Pak gesi yang gampung anu Inong yang dipajuh oleh Portugalnya, padung ke pajuh peng. Pak gesi 10 juta ke pajuh peng. Barosa na kepegat acara rahasia pertemuan. Dua rapat pak gesi WH dan awak kantor imigrasi. Yang awaknya lehedro ka dilepas tangan. Yang leheboh kombatan Pak Gesi, kombatan WH. Dan perti Aceh yang na bak kantor imigresen ka dilepas tangan. Hana dicok tindakan atih awak Portugal yang dipajuh Inong Aceh. Hoka pun menan mendung awak kah awak WH. Hanya kepegot syariat Islam yang pap ma ke atih urung gasin. Ya, berlaku atih urung gasin tagai kepegot syariat Islam. Hoka Panglima. Panglima kuta sawang hoka. Kuta kandang. Hoka Panglima. Lambrut ma ke kepegot syariat Islam hana berlaku atih urung hebat hana berlaku. Kepegat syariat Islam hanya berlaku atau fakir miskin. Hoka, nyuk kena dua lihat. Anu bajing WA, anu bajing WH, kalon video abusi ke, kupa anu bajing, kupa kafe ke awak kah ke. Ada kepegat syariat Islam, hanya berlaku syariat Islam. Hanya berlaku syariat Islamnya, atih urung gasin. Lampap ma ke awak kah awak WH. Pakon hang kerja cegah menyeperti Inong PC, Inong tentera yang dipakai silua ketat. Pakon hana kecegah, hana pakai menjelebab. Pakon hang kecegah lampap ma ke. Pakon hang kecegah. Menang kepegat syariat Islam yang berat ma ke. Ya, kepegat syariat Islam hanya sewenang-wenang kepegat syariat Islam. Hana berlaku. Atih Inong pejabat hana berlaku kepegat syariat Islam. Hanya berlaku atih rakyat jelata, atih rakyat biasa yang berlaku yang pap ma ke awak kah awak weha. Perti pengikut kaum jahiliah. WH ma ke. Kepegat syariat Islam yang dalam kantor WH-nya awak Inong dipakai pakaian cukup ketat-ketat. Mau menjungkat ke deh luar. Pepegat syariat Islam. Menyona Inong tentera, Inong polisi dia tebit uluah hana pakai jilbab hana so cegah. Nyamban kepegat syariat Islam. Menansit Satpol PP Alham Jedah Gedung. Yang perti Satpol PP laknat tilah kafe meja krongnya. Yang perti cegah-cegah urung mitra rezeki di Seramong Mekah di Aceh. Yang pi menansit lagi buisit awaknya nan. Maka hasil dalam tuah menyona ikut Jawa berhalanya hukum Pancasila, hukum tahud laknat tilahnya.
Hana payah ni jak melumpo syariat Islam berkembang di Selama Mekah. Hana payah ni jak melumpo. Han berkembang syariat Islam di Selama Mekah nyan karena urung pegot syariat Islam pi lagi-lagi mai, lagi-lagi bui di pegot syariat Islam. Syariat Islam syariat Islam berlaku hanya ke fakir miskin tegai, kurang gasin tegai, kurang awam sagai yang berlaku. Pap ma ke awakah yang nak bajing ke lah. Haram jedah awakah wiha. Perte dibayi oleh kafe Pancasila. Yang ke awakah kedung. Satpol PP. Menancit. Yang mengaku draw mujahidin. Hoka mujahidin FPI haram jedah hadung. Yang taban citnya. Bui sugot cit. WH bui sugot. Satpol PP bui sugot. FPI yang mengaku draw mujahidin. Yang bui sugot citnya. Pu syariat Islam. Yang kena tegakkan di Selama Mekah. Pu syariat Islam. Cit belum perah saya. Lambrut ma ke pegot syariat Islam hanya berlaku untuk fakir miskin. Menyewata-hata hinong pejabat. Hang kerja cegah. Lagi nyan syariat Islam berlaku. Hana berlaku lannya lagi-lagi nyan syariat Islam. Han berlaku. Hai menerapkan syariat Islam yang kafah di Selama Mekah. Bunyo awakah mantong kamu raja lela. Bak pintu penguasa yang zalim hai binatang ke lo. Napa hati ke? Nyo hana puas hati ke yo jawab bak ketua WH awakah pijit cita boh. Haram jedah awakah ke mandum hai binatang pali ke lo. Kapegot syariat Islam na. Hana jelah. Jadi lon harapkan kepada syariat lon yang nani cok bunuh video lon yang video iPhone. Jadi lon la KMA nu tolong hapus siat menyuna ni cok nu download video lon bunuh yang whatever lon pegah. Ke perkara yang Portugal yang dipajuh inong janda disidih di kandang. Jadi nu tolong hapus siat. Bunuh silap lon pegah haba. Karena lon fikir di sawang disidih ternyata di kandang. Salah lon pegah haba bunuh. Jadi lon harapkan kepada saudara lon yang kalau ni cok video abusik bunuh yang kalau nu download, nu tolong hapus siap. Menyo hana nu hapus videonya hana lon izinkan. Tapi menyo videonya dia ni cok hana pupu. Nyan lon izinkan kepada saudara lon memandum. Jadi nyo yang boleh lon pesampohai kepada WH, kepada Satpol PP dan FPI. Yang mengaku draw ke mujahidin. Padahal awakah mujah setan ke Bandung. Kon mujahidin. Kajak mengaku draw ke mujahidin. Pu yang kau kalau menjihad. Jihad nasi bungkus awakah. Yo, jihad kawar-kawar. Bineh jalan. Nyan jihad awakah. Yo. Nambrut ma ke saboh-saboh hai FPI, hai Satpol PP, hai WH haram jedah. Mereka pegot syariat Islam betul-betul dengan karena Allah kapebut-but. Baik berlaku hanya ke fakir miskin. Nyo yang boleh lon pesampo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.